Hello everyone who reads ukulakho luhamba kahle. Umdlali obedlalela i-Orlando Pirates umbekezeli TLB Mbokazi odabula eHluhlukwe KwaZulu-Natal. Sonke-ke siyazi-ke ukuthi akasekho lana eSouth Africa, usese-USA, e-United States of America, kwelinye lamaqembu akhona elaziwa ngokuthi iChicago. UMbokazi-ke ufike ebholeni kwezwakala njengoba efakazelwa ukuthi usegijima naseqenjini lesizwe lase-South Africa iBafana Bafana. So-ke i-TLB ibizikhalela-ke ithi bayafa amakhaza laphayana e-USA njengoba nje kuyibusika khona thina la e-South Africa kuyihlobo. I-TLB na-ke njengoba ikhala ngeshweza kushuthi nje isifuna ukuzamela nayo into ezoyifudumeza ngali. Kodwa-ke isheshe yadlula-ke endabeni yamakhaza, yabe-ke isisitshela ukuthi nalaphayana-ke kwi-Chicago ifuna ukuthi idlale ibhola elinenkosi phakathi njengoba kade idlala kwi-Pirates, ukuze kuphinde kuvuleke amanye amasango amaligi amakhulukazi emhlabeni, aphinde phela athathwe kuma-team awaziwayo adumile naye aqhubeke phambili akhule ngokwebhola. Engathi kungamhambela kahle-ke zonke iy'fiso zakhe ziphumelele ukuthi ngempela athole udumo lolu alufisayo. But anyways sivala la ividiyo namhlanje sibeka unqi. I really hope to enjoy le ividiyo namhlanje. If you enjoy ngiyacela ukuthi wenze sure ukuthi uyismash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button. Ungakhohlwa na ukuthi ushiye i-comment uma ukuthi uyathanda. But mina-ke I will see you in the next video. Bye.